Wih deh. Wah, kemana aja nih? Haji Udin. Nah, Om mana? Aduh. Kita udah pindah rumah. Bukan di sini lagi, ini lagi main. Pakai tuh. Sana ya, sana ya. Di sana. Wah. Aduh. Ada pocong, guys. Aduh, jadi pocong. Waduh. Dia jadi pocong. Lihat. Iya, lihat. Waduh, jadi pocong, guys. Waduh. Gawat nih, guys. Duet. Duet guys. Wow. Ini guys, odol ya guys. Odol pocong guys. Widih. Hey, Kio. Odol sama pocong guys. Hey ya. Hah? Odol pocong. Kio. Aduh guys. Muter terus. Kelihatan nggak? Guys. Aduh guys. Tinggi banget guys. Pocongnya tinggi banget guys. Aduh guys. Aduh guys. Wow. Ini dia Abai. Ini dia. Dan guys. Minta apaan? Itu berat. Aduh. Bukain tali pocong. Aduh. Waduh guys. Wow. Mantap nih guys. Abai beraksi guys. Haji Udin beraksi kembali guys. I don't know. Sekian lama Haji Udin tak berada di sini guys. Bantuin lagi. Pakai. Aduh, odolnya tinggi banget guys. Ya. Jatuh guys. Odolnya ngemplan. Tabrak pakai ini, tabrak. Boleh. Enggak. Bang. Tabrak pakai ini, Bang.
diangkat guys. Diangkat guys. Wede, keren. Joget bareng guys. Joget bareng guys. Keren nih guys. Wih, luar biasa guys. Ngibing bareng sama pocong guys. Luar biasa. Luar biasa guys. Hampir guys. Hampir guys. Hampir guys. Wis. Ya. Sama-sama. Hati bye. Waduh. Ngamuk guys. Oke guys. Jadi begitu guys tadi guys ceritanya guys. Hah? Iya Bi. Ada di neneknya. Ekyo. Lihat ondel-ondel pocong yuk. Lihat ondel-ondel pocong. Berani nggak? Hah? Berani nggak? Oh, ondel pocong no. Sat. Iya Sat. Guys. Ondel pocong guys. Oh no. Tuh guys. Ondel-ondelnya serem banget guys. Waduh guys. Bisa terbang nggak nih ondel-ondelnya nih? Bisa nih guys. Bisa terbang nih guys. Nih guys. Ya, jatuh. Padahal saya sengaja bang tadi. Hah? Dot momen. Tuh guys. Waduh guys. Oke guys. Kayaknya seru itu kalau saya pakai tuh. Oke. Hah? Ini yang rekam apa? Alvin. Goyang banget ini. Yang mana? HP-nya? Udah. Tadi keren tadi tuh. Dia gendong sama ono dia. Iya. Dapat. Ada aja deh idenya ya. Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya guys. Biar kita lebih semangat lagi untuk mencari ondel-ondel yang terbaru guys. Ini yang terbaru nih guys, ondel-ondel pocong guys. Ya. Aduh.